Kubor nakaslem jong udong san hima. Komisi bantah ban penurlong ya kajing angnut kadar basnong dengar. Kakwa bakan long kawai na kisnong kiba kuitam hapo upur usam jong kamau senram constituency baro kawai. Kum kadak jong kajing persang ban penurlong ya kene kajing temu. Haka sauterik mentau benai nopra raja arpel. Kadar basnong dengar kala penlong ya kajing penkuit ya kisnong katau baro kawai. Hakane kajing penkuit snong. Lasaki baro ki ofis sarkar jong kajala berkumjuru ki ofis jong sarkar kami. Kebetulan hakane kisnong kilayok ban snok tilang ban ai jeng kersan ia kena kejing temu jong kisnong dengar ban penlong kum kawai kisnong bakoi tam hakaput jong kari Bangladesh. Ki ofis ki badan hakane kisnong ki kentup naduk ketem ki sipai yada kaput ki BSL ki ofis custom PWD Yukobang dispensary veterinary PHC police outpost berkumjuru ki school ki badan hakane kisnong. Hakane kesngi UMLA katain uba HM Sangpliang berupa kensai NCM berdai usim kahima bawal kibawan ban dementalang hakane kejemen kisnong dengar. Ya kani kakali kawan kitnyot dan bok ba kani kakali kan ai ka sing sakri ka ba hok banyo ban pendot kam lagi pai ba borok jong dengar. Mas ngeu bangan mla ban pendot bau. Ya ai kulai ban tiang semua ya ki baro ya balai don lang agak program agak di na kabentang kejin penkuit ya kasnong katau barok kuai hakmat bat ha chicken dong sirot mari rekam ya kejin ya trelang baro nadu di school nadu di office sarkar baro nadu di baik nong senong di way pe way bangin pakai kasnong kejungi ngin penlong ke way nek senong kibap food apo ka mau saram blocks pat konstitusi jongi. Hake juga por ngamla klem dapat pahau ya kajing ai kublai ya isar SEO jong kene ka jong kubludi badai jong kene ka sub division ke jongi aku ngising lalai tang step por kendai sipo je bandai hakaying ba isar isa watar hamte badi lalai kumki si membar isar lepen sobayangi ong bapi don kam ayu ngi leong bangi wan nakliang kador barsinong ban bu jing kerpat pi lada bidon kalat bidon kalenti ikwa banang company itenat ya kede jeka ka baisar sepliang ila ai ban sina penitenat isar riki nartiang ila ai musim yang iya kata ka poliong kalong kabadon kam bat kalong kabadai pila ong ya kabadai ngan le ya kabadon kam ngas nguburom sibun ya kador basnong kepala pat ngubha yang ngaru banyak don ringkat lembat pi namar kani kasngi kanlong le si kasngi kaba don kam ya kaba pi kum kasnong ki lasim ya kasinjam ban pen kuj ya kasnong knang bakasnong kanlong kaba kuj kaba subah namar ngalapan ong ba kani kasnem kaba minta kalong kasnem kaba hikai yangi nadu kibadang ret dang kelung hadu kibala temen kasnem kaba hikai yangi kumno banyindai ban nang ban le kuat kajingwan jong kan kajing pang klam COVID-19 kalalong kajing hikai yangi nadu nayeng hadu habar teng-tengi laju ongi kasih jongi ba ni sunang ban le kuat hayem Henry ndangi lami sabar pat dia bread kat bamon dia biak kat bamon bat kani ka penlong ru ya ka jing jabo ya ka snong ya ka thau kam tam ya kani ka maryang ka bai tenat ka bau play ula ai hagi namar ka jing le khut ka yai ru bat ka jing sumar ka yai lang bat ka jing sumar ya ka maryang ayo ban puli ya ka wi ka magazine magazine India Today kabanadu kasau tarik jung mrai meningtong arajar syupo kabatho kabaong ba agak tin pareng kaong
The earth is in ICU. Kaperthai kadon hakata ka jingpang. Kabah tumir. Mohon berok ngia tip lada ubriu udon ha ka jingpang. Kabajur. Lahapan bu yu ha ka ICU. Bat ngitip balai baka perthai ka poi ha ICU. Lane ubriu haba upang upoi ha ICU. Adon kadap. Mentah kajing jabo kam desu tang haki sorba asulong pada kiwe kinong pak. Hendai kani kajing jabo kelas dang ru haki nong kendong ijongi. Bat kani kawan ra ya kajing ma ya kajing im kejongi beriau. Ladang ia penjabo ila break plumar ya kam tami ki plastik balada kedon kajing roy jeng ki karkhana bat kiwe pat kakta ya kali air ka bangiring mensip bat kakta ru ya ki umdi apen kharoy ya ki jingpang bat ki jing sitom bat kakta ya ka jing im ke jong ubriu namar kata kum kinong song snong ni ban snu thu ba ka jing le khuj kalong ka badon kap tu kakta ngas ku kemen ko mo men ne ba kasnong dangar ka sim ya kan ka simjam ban lek kuat. Nama orang ni asyong dengar, idon kami kaji trilang. Ngalayu i bakasyong jumpi kala kuat, kasyong jumpi kala internet, kensan kendit ngalayu i kajing ya per, joka dur kadar joka kasyong jumpi. Hiru hilapan kubur ya kata, anda ngalaswan nang tei mene, ngalayu i labun gibriu hiledep ban pun kuat. Harut surok bat kalalong sisya takwe gadur kasnong dangar kalawan takwe gadur di namar kata nasmoban ai kumlei kerpang ya orang basnong bai gador bar snong bagila shim ikat kani karai ban le kani kakam ban kam tame ban pen ken mau ya pi barok inong snong bangide bangin le koi le suba man kasnem chisin ngide ban mi pai ba kumni ban pun khoi ya kidong bagi snong lejong kan long ka kanja habit tane kajing milin bangin wanra ya kum kani ka program ban pun khoi ya ki snong nadu manda kasi kani kakali kalade ka jongpi kani kakali dan IT nado mendagasngi hakti jompi ki pajba soba pendon kam hok ya kani kali le minot ya kani kali bakani kali kan ai ka jing sakri man kathliwi nalasiu lailak tengka naka MLA scheme jong MLA tenamar kata ausem banuan ru se nala bangan tep daki scheme dakano norkom ya kan jing don kam jongpi le sengidang sutu badang don kam bon kitiar pen coach nong lane kitiar ban khatnyot ban kitnyot kumta ter tingi sadang ya kendo nakawe kapor sakwe kapor ba ngin ai ka jing rap ya kan ikasnong akwa ban ai wi jing mot ya pi baro bahwa pi lej ban bret ya uni unyut waman kasngi lalu waman katayo pin sobha ban jiet ya kajaka ke bakham paji kham chajngai bat sobha wat num bread harut kawa sobha lum yakine ki plastik naman kathliwing bo akoi kajaka bat dalalang bah kita ki plastik kin sadon ki brio ki ban wan thiet yakini ki plastik kile ayu ya kini plastik ladon ka jiyate hapden ka sarkar bat ka dalmia cement ka badon Hajente Hills baka dalmia cement kan thiet ya kini ki plastik agador jun ki kilo kin sabo maki ya gador bat kin thang ya ki plastik baro hangte hakete ka cement factory jun ki ban penkelas cement kata kalong keke lese kaba
sopla Malaysia kalong kasin kawan nengkong ba pinyos ngo ba wat kenyut ru kala ban ai pisai pi tenamar kadau ya kinyut ba pidon kum ki kenja plastik la ban long ki mineral water bottle ki bottle jong mineral water ki bottle lani ki plastik jong ki YY lani ki kurkure ki chips ngai hagani border hat ladap na ki plastik chips sudah tenamar kata na ai ita jingbot iki kun samla pala da pikwa ban tray business barit sedang da kata bapin lum ya ki plastik naman ka triye kenang ba haga jaka ba bret nyut omde bandon syu ke plastik namar ka plastik kamju lanoro ka plastik da ki snap da ki post name da ki spa snap kan ne plastik namar kata kadai ke pollutant kebalaban pollute kalaban pensneu ya kamariang bat ya ke environment berkoi kata kelong si ai jingmut nak liang jonga te sakawai ke bakhadu kelong subha wat num thang ya kinyut wat num thang dada pitang kawanra ke ARB kebalong toxic kebalaban keta ya kemet baik ke koit ke kia jong ki pai ba ti namar kata ya kenyut borobor deban syutet la pilait bu halum deban tep da ka khendo hakwe halot e kupta ter ngidon kam ya ke yo ko balong permanen abang iong ke yo ko permanen kamut ka deban don ke yeng ke yo kum ka market kompleks ke market kompleks ke debandon da ke yen ke batap ke balong permanen bat kum juru ngidoi bandon ke godown banbu ya kamar kumalong mentah hakani ke portlang sakhendiat sgi ladon kam ya ke jaka banbu ya usenyam ya usensar ko ba kani ke tanjung ibro ke bodar ke khlain bhabak ban sei dah bom don ye ki go down mentah ki pajba ki lahap bo hangno aplau ye lane lahap shu kitno marmar sasor shalom bakum ta ter ki don deh ki por mentah bakin mi sekiso kiso nyamtra bakum ta ter ki wi kin jaso habom don go down ka e andala pli ka bodar hat la syai lada amla ban dilut yau tu yau so le ne e ketu ke so berkoi la hap subret baput lane hap sule chudi ditatno andre lada ngidon da ke godon kumangi lai kren bai paim lese kan long jing mentoy ya phi baro ngan wat ikilat bat ikilenti bakumno ngin yo ya kata ka pisai kata ka sanction ban snai ne kayo ngakwa ban terua kumne hai paim bayakan ke yo in court ka farmers market i court ka farmers market and warehouse namar bale ladang yong farmers market and warehouse kidon bon bakilat kilenti naka agriculture ministry bangin yo ek pisah ladang yong market complex tekalawan kan hapok ke urban department tekani ke pate urban kadang di rural dia namar kata kacing ai jimut jonga kalong in court farmers market and warehouse lani and go down dia namar kata lesi kalong kacing mentoy yang menta jong pi bat jong ibaro perlo be hakini kisnam kibalale ngila shembon kijing akan diketahin bordar hakini kelenti sengkin kumbang alaong pi ars ne menchua por ngadangwan kanbas election ngaong badak kumno hapo ars nem ngide bangin yo ban penbahaya kan igi surok nadu lat bakli hado hatong plek mentah kalong kasin ka benengkong ka bangal wanra kenang da katai ka kali ka bomdai shu da ka kali bolero lani ka kali 4 wheel nawar ngayos ngo ba ka surok kalabaha barsisya
ngada sokmen ngasosok abang asyong po kekali tang sipang nilapoi po dengar kalong ke jingkmen ya pi bat yang abang IOI ya ki kam development ki balas dang ban pau hakni ka thain border jungi aku bat ai ka khubor ka kemen bamatasi ka khubor ka ngas sokmen kalong bayakane ke surok nang ne na dangar hadu harungku ladep ban khot ya ka tendar bad ya kane ladep sanction apo sanpo crore ladep sanction ya kane ka surok bad ya kane on sedang no ya ka jingsna jo kane surok au benai Januari marsen dep ban pli ka tendar kata lalong sisa kawe achievement ba nomor balai man kaliur IOI ya kane ka surok kamde syu ka surok kala sulong kum ka kenja footpath badi baniai na kejat nomor balai ki jingking ki hap ki surok ki latwalut de namar ka sowan ai kublai ya ka sarkar jo konrad sangma ya kano ka sarkar ka bala tre chitom ban wadra ek ni sanction tengah so bang di ban ai ya ka jing kublai ya ka sarkar jo konrad sangma bola ai ya kani sanction andangi la lej ban bu ya ka jing dawa da ki hetman bat nagta da ki leaders nakani ka thain jungi ngila lej ban ya kendu bat ulas ngap ya ke jing dawa jungi sakawe ka khubor ka babha kalong bangila dep khot ya ka tendar ban ai ya ki umbam umdi hakani ka thain border borkoi pibaro phila sutu bagani ka thain border kalong ka thain ka bat terkhom te kini kisnong border kini kisnong nado nangne nadangar hado hangtai apo bororungku ladep sanction bat ai ya ki ringwell jan man kasnong kinyo kumba artli lane lightly ki ringwell bat ya kini ki ringwell in sedang ban sinano au bunai Januari andre ya phi kinong snong jong katangar kadon ka khubor ka badang so bang balai ba phi pinyo no ya ka umbam umdi kabala dep sanction pra klur siteng pinyo ya ka umbam baro ka dangar berkuwe dangar domba khasi garo baro kini kinyo ya ka umbam bayaka ne la IT hakti jong ka dorbar bahkan penyaj lemba ka BWSC tekane ka skim kabawan nak jal jiban mission nala persyang karbala ban yo ban besuk nengkong chua ban ai kiwe kisnong bat ngasokmen bangalayo ban bu ya ka por ngadong hak committee angte po office jo ka DC dementa ya kane ladap sanction de stang kapisa bakanwan katang suan kapisa on pentreno ya kane ka kam ban ai ya ka umbam man ka tliwing pinyo ya ka umbam man ka tliwing pinyo ka household tap connection kata kani ka kentin ka ba sanction so all of you will get water connection in your doorstep kata kalong katain day namar kata katao baka amount ru kalahe adu praklur siteng namar hapsna sai ka reservoir hapsna sai ki top bantan ki pipe to paralog be nganum tu su ya ka por jong pi kita kilong ki kubor babha tai ki we ki kam dang bon ki bangan dang tre ngandang yai tre sitong ngandang yai tre minot im ta jong pi sobha ai ka jingkersyan yang I need your support ngadon kam ya ka jingkersyan jong pi bapinwan ban pensengau syanga yaki jing don kam yaki jing duna jong pi yaki bangala ban le ngan le yaki bongam la ngan le ngan persyang anung ong ngam le ngan ong ngan persyang bat tang ni kentin na ai kuble pi sasin baro bapinyo ya ka met ka bakot ka bakia pinyo banang ya chakmat hakikam ki jam jong